네, 해야죠. 네. 머나먼 타향에 와가지고 일을 하러 왔을 돈 벌러 왔을 텐데 나도 잘 안 통하는 데 와서 돈이 잘 없어서 그냥 그쵸. 안 됐잖아요. 안 됐고 그래서 마음이 안 주사 맞고 아니면 약 먹고 약 먹으면 아픈 건 없어가지고요. 그래서 좀 일하고 허리? 네. 허리가 안 좋네. 안 좋아요. 여기 보면 양쪽 무릎인데 뼈랑 뼈 사이에 간격이 이렇게 있어야 되는데 여기 보면 뼈랑 뼈가 딱 붙어 있잖아요. 쪽 오른쪽 다 안쪽으로 관절염이 심해서 밑에도 금속을 넣고 위에 금속을 넣고 사이에는 이제 플라스틱으로 된 인공 연골 이렇게 연골을 집어넣는 양쪽 수술을 하셨어요. 이제 걸을 때 통증이 없어지고 다리 모양이 이제 반듯해져서 예쁘죠. 밤에 안 아프고 우리가 뭐 가능한 재원을 모아가지고 하면 할 수 있지 않겠냐라고 제안을 했던 거고. 진짜 감사합니다. 내가 이제 나 많이 좋아졌으니까 다음 주 내가 퇴근하니까 너무 감사하고 내가 기도 많이 해야 돼요. 앞으로도 기도 많이 해야 돼요. 예. Би ингээд Солонгос дээрээ бас их олон жил болсон. Ингээд хөлнөөсөө болж сүүлийн 1 жил гаруй маш хүнд байсан. Тэгээд энэ эмнэлэгт анх надлан ирж үнцийн үзлэгээр ирж шинжилгээнд ороод ингээд энд ингээд суусар хийх болоод тохироо. Тэгээд сая 16-нд эмнэлэгт 17-нд ингээд хөлний хаалгаанд зэрэг одоо хоёр өвдөгний хаалгаанд зэрэг орсон. Тэгээд хаалгаа маш амжилттай болсон. Өнөөдөр одоо 3-7 хоногтой болж байна. Дараагийн 3-7 хоногтой болоод ингээд эмнэлгээс гарах гэж байна. Одоо өдөө болтол би ингээд эхний 2-3 хоног хэцүү байсан ч гэсэн тэрний дараанаас эхлээд маш их ингээд бүх эмчилгээг зэрэг аягүй сайн хийгдэж явсны үр дүнд би өнөөдөр хоёр хөл дээр алхаж байгаа. Ингээд энэ бүхэндээ би ингээд энэ эмнэлэг типүний эмнэлгийн эмч типүний мөн энэ эмнэлгийн совилогч ажилчид энэ тасгалжуулагч